Ikawa mji lazima rejei hahifadhi rejei bingoni mbabi bandi alitana bahi ya kaya sauti kaituhu jahena mna ya lazim yabo lazima rejei rimuni sheni hanamna mjoka wa venufu hujuma ezi habari zatu za Comores za usiku wa leo. Sikardolinda Wandru lakini litana bahi harma habari za kitekniki rihis ya ukaya sauti kesuja he namna ya lazim ni namna ya kawaida na si harma maoni ya usiku wa leo ya hizi habari za hatu za Comores ritauza rivenue ezajiri harma le jiji la Singani ikao ngarjoka ya igomanamu wa heze nyichaguzi hadaraja ya taifa yemana yangu harma mji wa Singani ya zalshiani harma mji wa Singani mzima mengoni mwa imalaho manene hakabila na nasaba zaho mji wa Singani ngarjoka yanga sina takriban mezi shenda banu hujamaha hatekeleza ezahahe milanansi hareziwa ekofetwa shi mwananyasi Idris ikao ngarjoka ya ukaya zevoti za tarehe 14 ya mwezi wa Janvier rakanu zitia majaraha menji husoni mabaina ya hoa kaushindana na Rais Azali watsuhunda nuwalio harma yezi mingoni mwizo zifanya utukivu ya mji wa Singani holiho mji wa Singani mji mzima mingoni mwa miji ya kana wana wakaushidana na Rais Azali abo hawakaija kanyangu haukaiti nyangu isababisha mji wa Singani bandi ya detsumu ya mando ikaonga joka ya harme mila nansi ya hatu ikamnu hende dahoni ya wetsumu ya mando mbupara imakaimu wa hensi mbu nuanzani mbu haja hawa onesa ledaho bimana ilode lidumusi la hetsumu izode zajiri hosonima itomana mhu wa heze nyichaguzi inuramba useni ya para imakaimu wahe ilisi walangazi jano wanzani harma mji mtukufu wa Singani kajaka ya wapara bangweni bimana ishahula shihudumula shedesha halwa bangweni wanzani ni makaimu waje wale wafuturu kajarenga la sali ya ihudumu kaya hodo mahalani harme faye ya mji ya toka huirenga ya irumie ya hale shaula shahahe ni takayahe wanduwaji wa futuru yoti de namna yafanya mwananyasi Idris rais wa heseni hapara makaimu hoda honi hai ani hoda honi hai hawapara hoda honi hai ili hindi ya jati mizi mengoni mweze nguzo za hemila nansi yatamani mjeni nge nazomambia yatamani mjeni nge nazomambia haukaya yabo lazima mji wazijua mji wazijua ikao harmale daho ikao ndilo Idris yalola ihodo handuza Burhan Hamid bimaana rais wa heseni halola mwanamshe wa Burhan Hamid ikaweza milanansi zonsi pia kanga zipanshi yao kabati nkudume hao daoni hiyo
ekatsi Burhan Hamid kabati wandu watsanu wajojo uparo bandani ha Idris ra Burhan Hamid ye jahima ya warenga haka yedi mjomba mudahoni haka yabodobo jando juu ha Burhan Hamid yodo mahala ni karamu daka ya hudumulwa ijei ifanishihe mashababi maana do mji wa Singani walaha Idris ya ukaya karsona maslaha upare wandu hunu mjini karsona maslaha upare wandu wajeho daoni hao haukawo wandu kwa jaka hendele ya mji wakahendele ya hodahoni ha Idris sha mashababi wa kisiasa walona wa utukivu wa hao naona raisi wa Heseni wamba tindizo mgu ya zanzao kesubidi ye makaimu wa hensi wa je harma wararie ardhi ya Singani kesubidi wanzani wa Idrisi wararie ardhi ya Singani haukayode ardhi ndiyo wajoka huiraria ngewa njie harmale daho la Idris yaho ngabo unafasia haukabati unafasia simransini nyinyi mnishiliao mjibu le suala hilo yabo ngabo unafasia haukabati unafasia kumdulalika wandu wa hahe nuwanzani wahe hoda honi hamdu mdia jiliwani bandwi ya wanramshi hauka na dojibu zenongo zinundononde na mnaza kansi umji wa Singani kwa wati magwamana pia wa halia ezajiri ikuindisha wandu walio harma mji wa Singani wamba kwa tindizo mgu ya zanzao wandu walalikiwa ni raisi wa Heseni kwa tuja harmale daho la he raisi wa Heseni siasa hanjabu hari siasa hanjabu hari yode hawa ivumao harmaenti abaha riwo no juzi mashababi wahomji wabangwa wakauta hashawiri mwafaka lahema dhamana waho mji wabangwa wake wazima wahunu wakona nsawo msihiri wanu wa hata imajamvi hauone sautukivu shaintswabili irisala ya bewa ni mashababi wabangwa irisala ibeshe wambani ibeshe wa ema maulama ibeshe wa ema notable ibeshe wa ema kadre wahomji wa bangwa waelewa irisala ya hema shababi ho utukivu hao baisha utukivu ikawa urisa haukaya wandu njia harma ye nyumba ya Mungu wandu wado fanya idhaka na hanua majamvi na bayaho msirini kaijaka ya dunga ye mila ne dini ya hatu eshe itemba wishosha hema shababi lakini shihundi hana nadalao umjingo enshio harma hawa ya amani aba harma umji wa bangu karna ujobesheli ya marahaba ima shababi wenda harma msihiri wenda waanuwae majamvi watia balbala na dausha harma nyumba ya Mungu kartuwa besheli ya marahaba shele dalao la hao wakaulitaha wahundu islahi abo ziba kishwa nao na Mungu mwenye nyumba ya hahe yedo jojibu zinu za homji wa Singani zajirisiwa ima notable ezevoti zire waranzile tarehe 14 ezevoti zire waranzile tarehe 14 zinatija zahe mwana msingani ya zitowa mwana msingani ndo Idris
Idrisi ndo raisi wa he ikao sha taifa sha wende sasa ni chaguzi ikao shohuria shohuri sho independent sho katsu liana na ndongo tsoka yoti pia ezenatija wa Idrisi azitoa za hezeboti za reshi tarehe 14 ya mwezi wa Janvier mahazi uziliwa 24 eze natija ya zitoa kazija kubaliwa kazija kaza kubaliwa wala kazija kubaliwa ni mahakama ya juu mahakama ya juu wazihosa namna indwa jina wazitoa namna indwa jina ikautile namna Idrisi azitoa bimana kwa aja confirme 100% eze natija ikaudo Idrisi azitoa harma mafumvu kume na marandaru harma jana ikao izo de zenatija za he Wandru weda wajitamka bahie mahakama ya juu amba mengo mitano mwecha shati 10 ezenatija za azali zika 62% mahakama ya juu yamba 57% azali yaho harmale sualailo lazimarike wa venufu nonono yebandi ya mahakama ya juu watowa zenatija umji wa Singani kwa jajibiwa mana hindini umji wa Singani watsurenge mwana hao Idris watsuka warenge mwana hao Idris wamtondoa wamtasasheni ja aimani wambeshe serikali yaweza jana za hetsumu zilazindwa jina yakautawati Idris mana Idris ngulalo Singani Idris ye mwana msingani ngena wandu huze Singani ngena wajomba na wanashohahe na wandu na fami Singani na inya ikawa mji wa Singani wakauta hawa sanctione bimana wate adabu hautukivu watoka watende watia adabu osonwe mwana hao narike wavu hitse narike masenser rambeze kweli wakauta hamba wakauta hade manotable wahenga zija walaliki wajana wa Idris waudu wakauta hawaji watondolwa watu asasheni wabewa harme miji wakautahwa mba ni wa Singani wakautahe makadru wanzani wa Idris waka makadru na makaim wanzani wa Idris ngene manotabu wahenga zija ukainu milanansi yabo Singani mashababi wa Singani wakaufanya zila wakana azma wakauzitaha wazi nafidishe ziwaswili kwa jaka utaha Idris mana Idrisi ngo haonge Singani ranzi hali ele bayali kahandi saranzide ele rau kurbia ya he iftar wasi hundi he gari lijoni hunda nafasi lilawa mbajini haulilawa habambao lijeli nji harmao mji wa Singani hama kusada ya ujaya iftar wandu wao wapasha legalilo wa iftari wa harmao mji harmali dahula la Idris narihensi mfano mzima engemru janono Ibrahim hakahala likiwa ni Idris nuno umana mwikoni nuno umana mbata yomi jimili mashuja harmenti netareki enamna waliyo madelenka Singani de namna waliyo madelenka ikoni enamna waliyo madelenka Singani yo de namna waliyo madelenka bata nujanono mathalan mfano mzima nurenga msuvumbwa mndu amsojivumbwa mihini engeti katila likuwa mimaru metsu tiundu nafasi tinjia bala tendeti ulawa nushababi wa Singani ngeabo nyinyi wa Singani njoka mjihati za njoka mkadaraja indi
yabo heini mngu msingani ya jokange moroni haso joka haula wa amade namna na jokasi ulawa hawishelesiza hukayaka Ibrahim Inoussa haka halalikiwa haka hahundia harmao mji wa Singani hauliliwa Singani ukahalalikiwa harma iftar hende hauliliwa Singani yabo Burhan Hamidu ngulalo moroni obo Yemenia yondongo nyangu ho Burhan Hamidu bahe hotondola ya tula juniani bahe ya baliwabe wa Singani yondongo nyangu halwa Abdala waziri halwa Abdala Ali Abdala hotondola bahe ya baliwabe wa Singani ibahu yotsinkolo yeba yabo yotsinkodo rajuka huitumainia eyo de namna sisi ranza wo garanzori tenkodo mana hindi ni nyinyi bwa Singani mlona utukivu ne mwana hanyu masumtondo wa yeye kablia ya ulalika wandu wajiwa funguze wamfunguze ya ulathi marambila nezi kweli dokulelo ye daula ya hifadhi ya daula irengezi azma za hayo owana shahatu wa Singani nuwana watutu wavulizwale putu jana masihu jana lelo no Wandru waduhazi wala dhimu wale malalao ya kronika izengbade za kroniki zilio wato nzia ya mlula wa Singani ya juwe ya semoroni Edwa mana waheze nongo izondo. Edwa mana waheze nongo izondo. Wakati kao Wandru wakawaduba wakauralegwe na ubaya zenzia nubasike mrujonji ya Singani harme iftar wakwajaka watsataya kwa kabati mshababi yaka harme nkodo yaka uralegwe ya tsataya ya jitakangulu hauya wajibenu wa wonti pia gasina ze video kabati mana ya jitsatsaza harme mashababi wonti pia aba saba nuruzambao Wandru kumena waili wana wa Singani ngwaho mihono ni muhifadhi rizamba nro kenkodo banda itsanganya banungio 1 à 1 ngabo gendarme mwana mbambani ikao ye mwana mbambani Singani na mbambani wumji mzima na hetsa abo bahano bazima ye gendarme ye mbambani ya twale puchari harmo pana mhono mume uli yoho sante militaire ye mwana wa mahakume na milandaru mahakume na minane ya rema ya unguloi midu habundu kiharisas wungo el maruf wana watutu wavulizwa le putu usikwa jana no wazaze wandu waduhazi wavulizwa le putu usikwa jana wakwaja karma ya ferini wongo uma victim wana watutu wa mahamili na maha wakavulizwa magirnadi homa lahoni hao wakwaja karma ya enkolo wakwa tujua hindini ngo uma victim o wazaze no wandu waduhazi watsambazizwa le putu usikwa jana ni hifadhi wakwati Buhari yanude mashababi wa homji luwa wao ze jukumuzini Burhan Hamidu ye roli ya hahe himbi ya itekeleza yeye antanke dhamana mjomba wa hemru mshe wa Idris mjomba wa hemru mshe wa hera isi wa heseni dhamana ya hahe hindi hakanda hubi jana hakanda hubi juzi hakanda hubi juzi mshela juzi hakanda hu engenda kajafa kajapashi yange banu
kajapashi yange banu ye reaction ya hindi reaction do kaubulie colonel inaufali bana colonel inaufali bana yalawe mabinguni ikao ye mwana mhaya mjuhuwa mufti yalalikiwa Singani yende yarema Singani yende yarema Singani wewe udopashia baho webira haya wenda urenga mvio wenda zaho wenda no huja izo sijokiri etatua ibiri yatamani mjeni ngenazo mambia amduna dunia yatamani mjeni ngenazo mambia enzianda inu yani wana na azali enzianda inu ye miji haina mru yashindwa hauji hisi ukahashindwa ngone yabayo humjini hao yadoli inda wana wahenga zija ejamba ngurobwe nguro chao eyo denziya ito kaurito abanu ngaranzawo yenkodo ritie ensinji ye harmankodo owa tojo shinda wa wanenkodo haukamru hamanda mimfano misimru wa utorewa harmamna simtutu amandoi mru hamanda misimru wa utorewa ekaija zankodo misimru wa utorewa hata baba hanu tsoka yonsi pia misimru wa utorewa sadiri misimru wa usofa puhu hamasambi jau komsa mimri kawe ka tsirema watsina na renda ngejoudiha ikatsirema watsina na renda ngejoudiha ja wenji hamandami walovanu ikawarema watsina warenda watsina foti mru ya henda paske vanu vamana ngujojo ufanya foti amjojo ufanya foti ni rema amjojo ufanya foti ni rema shae foti gejo ujulihaniha shata itoka ujulihaniha ukatika na haki haunja kana haki mimfi yenza wenyi mimi mfi yenza wenyi jenamna walo wandu wenji bonsijuba nubao ikao zonfi zenza wenyi ikalija daraja daraja hinu ya ukaheni mru ujoja uhimabo mjiju hahe ya dharau haini mru umjiju hahe ya wenkodonge jo tsanganya wakati hiyo ya wenkodonge jo tsanganya walona mvu na mali wajo hunda ushinzi walona mvu na mali wajo hunda ushinzi haukankodo yoyo wanwa hamvu di wanwa na mali na ankli riti wasulie daraja hiyo hakaba hao wazeye wa mji wa Singani eshuanza uhindi amani mji wa Singani ne mavamana wa Singani abaha duwajitana hiyo wasahau amani alana izo dezali hunda tarehe 18 ya mwezi wa Mars mahashiwi na majana shinda na mengo mfukare na 8 omji wa Ikoni izo deza kazari hunda omwezi da unu mois de Mars zinu wizo za jiri ya Singani lelo zinu za jiri ya Singani lelo zinde za tori hunda mois de Mars engazija ya opposition ya kaya harmenti ya kaushidana na aliswali himongoza aliswali basi miji ya kaya shangiri ya hima mkisisi ya kaya hima mkisisi ne opposition ani bimana de opposition wakawa miji ya kaya hima kontro na aliswali ne maendeleo ya haya wakawafanya shiwara emiji hiyo bwanazijana mlolelo matusoma tarehe ya Ikoni ya hele 18 Mars aliswali hika jabala mizinga ya jahimabo bishoni ya kaurifu mabure amruna dunia na mkashiri wana wa Ikoni
karijafuma bure bobishiwanie tarehe 18 rifanya itendwa shika ajali rifuma buwana waikoni mjwe tarehe ndo msota mabandabo msijoja mabandabo iyo mananire jeza ubanu wa Singani nemiji ilo armetinu wa eshele tarehe ye opposition ya kaya hima kontro aliswali himtashiwa wakawafanya shiwara ya ukaya ngwa dubao ngwendao wafunge ze polisi municipali ani de zikao ze polisi municipali zidoparwa zikayo haina mji harme ekomori wakaya ezikao wakaya e polisi municipali yuhamba de yezi ya mikoani basi wangazija wa ishiliana wangazija wa opposition wakawa ishiliana ukaya ngwaendao wende warenge ye polisi municipali waifunge waisambazi ye miji ishiliana shaitrahi waikoni bwa Singani ye miji kaishiliana ukangwando watowe ye zikao za aliswalihi ye miji yonsi pia ihadaya waikoni ye miji kaihadaya waikoni do wenda wa execute emiji adungabo pia iziri hodi ngoni ichotolea waikoni wende warenge wana hao wahezikayo wahe polisi municipali wafungu zikabaya iyo ngami haviri mimi ngami hai nchimdumdu hazi shatika naijana waweshelea izajiri esheikao shifungwa zikabaya mengoni mwao zikwangu Inoussa mengoni wa zikwangu Inoussa nyomo itasomweja wahudu akende hosoni warenga ezika shekao shaikoni wenda washifungao bomhada juu washifungu waishauke serikali sayonge jao warenge sheka washiheza honguni wende wafungwa honguni ngele jeshi likahuja italisa masulaha aliswali hapo wa madhabana waikoni wakaya wakati wa mwezi yae ihomba mbaba hangu hapula de atendea haja maulida mzali ngwa mremu maulida mzali anseministre maulida mzali mbaba hangu swala haji bimana abu yode krem ya heyezi ya aliswali haipoi je hadisi na ina waikoni bamchililie sheikao mana yode serikali ya aliswali wausiduwana hanyu na mwachililie ba yode serikali ya aliswali ndio mwaifunga shawa usiduwana hanyu waikoni wa haraya nsabila aliswali asisile jeshi bobishoni riunjiliwa wase wa hatu shasi wanazijana karjabuliwa karjakaubuliwa wenda bobishoni si wanazijana watutu ani mahakume uhia mahakume na mili usiha rizilwa ho malahoni ngenu andu washen wazi sheheni mriaka majeur habuliwa hende bobishoni enkodo inde isanganya bobishoni rifu andu kumena waili enkodo bofahari dini wa Saida Budu isanganya bobishoni rifuma wandu kumena waili na wandu mengo 8 warendwa malimamsi wandu mengo 8 warendwa malimamsi zela pitali za moroni zikazi jaya just denkodo ya ikoni ya ile 18 mars wamshika milina haina mriaka na sauti harmawo mchi wa ikoni habaluwa hubewa hombo habaiziwa harmwe tortonis Emilia Tortonis wedewa wafungwa harmazi prison kuza zanzuani wamji urengwa umetewa en quarantaine pendant 3 jours kabati mliabuliwa saza obonze bufahari mwanashi wangu wa Saida Budu sijwa hanze kango duhamba
Ekangodo hamba hamada gazo mutu udoeshele ya tena mdwata hema zina yaho wazee wa hatu wa ikoni wafumani aliswali himtashiwa tarehe 18 yaho mwezi wa Marsi mwashiwi na majana sheda na mengo mfukare na nani udoa vumbu wa tena udoa site tena kango vumbu usodo vumbu hamada gazo baiba sidi hafa bahi hamada gazo sidi hafa bahi ya ulawani jeshi ikoni side mwana mwikoni ya ulawani jeshi bahi duhamba tena msuhuzi ya utsido mvumbuwa manao owanduhuza hamada gazo wamba utsido vumbuwa wasike mrujo vumbuwa hamada gazo wanduza hamada gazo wa saha wa mjwa ikoni wasike mrujo do vumbuwa hamada gazo sha msuhuzi ya kango vumbuwa hamada gazo do vumbuwa ne tarehi ya aliswali ya wandu kumena waili warema mizinga abo bishoni yabo Tanzania shele zize lelo wa Singani ya tamani mjeni ngena zomambia henye ya tamani mjeni ngena zomambia waikoni wa hadalwa nemiji ya hengazija wamba wafanyao kudeta wa use aliswalihi waikoni wende wa shibambaha hauka rikari tamani mjeni na haini mriak tamani mjeni ngena zomambia lazima nretezize mashababi wa Singani nuwaze wa Singani warongu wao abahaze shilwa ya hukaya tarehe 18 rakaufumani aliswali wa mwana mhambu na Muhammad Hamada Mboreha wa mwana mwisandaya ya harma mchi wa nsujini wa msiba mengoni mwema kaimu wa zambao abaha harmenga zijaini ne masiwa yanu Muhammad Hamada Mboreha wadi ya kashif de tamajor yena aliswali hiwarifumu warukumena wa waili na wandu mengo minane warindwa zirewe haukawa ikoni wa hadisi wene miji ya hengazija wakubaliana ukanga wendo wafunguwa na hawa hezikao waikoni kwa jatrahi wende wafanya isike nyinyi banu msitrahi sike mtrahilwa ni wa Singani sike mtrahilwa msitrahilwa ni wa Singani arume aferinu ya tamani mjeni ngena zomambia uwana wa Singani no wazade wa Singani walio harma wa mji wa Singani aba walio harma shiva hauka wandu wa metewa ankaranteni wa wandu wafungwa mji ufungwa lelo mji wa Singani ufungwa ne dawula ngomi huno ni mhifadhi eze konsekansi za jeshi kali njia mjini zoka hindi ya tamani mjeni ngena zomambia ya tamani mjeni ngena zomambia yo lazima rieshele zize tarehe lelo ni mashababi wa mji wa Singani nam assume Burhan Hamidu assume kuna ujwa utata ya lelo Burhan Hamidu uke ajali ya homji wa Singani urotsiwa hakaya ngabo fermete dawula ijusa ze muscle harma le sualalinu dawula ijusa ze muscle harma le sualalinu fegaf kashiru kedhomana uyeleze mashababi ranzi jana wa homji wa Singani wabambaya walu harma emisiru haina mndungu jitapilelo yatapiele komola hae nuwalio homodani zenyumba za Singani la haka zijanjilwa zenyumba za Singani la haka zijanjilwa za tahwa wandu wakauprepare za ferizila ngabo mwana mbambani mwana gendarmu ya Isaya ya ngamiziwa imanisha ya hahe ngabo mwana wa mahakumenami mfukare mahakumenami nane ya tsambaziwa imidu habali reyel yabo wapangaze nongozinu na wakema dhamana wapangaze nongozinu na wakema dhamana lazima vyeshelezize
Wonsouri ya hambeza hatu za ikoni. Njanika wa ikoni haki. Amduna dunia. Na aborifuma. Njanika wa ikoni haki. Sabeza jiri. Mimi sabeza jiri. Sena ngamitati. Ngamitati. Ngabidwa mana. Nisona hamba. Akayo de tarehi. Rifuma kweli rijihiri. Ula waritola sistani rindini. Sha. Sisi Wandru wakaurendesa wakaendesa mji rumavamana wa hatu. Sisi sonsi perso kama victimu. Sisi wanazijana wa mahakume usiha mahamiri riso kama victimu ya he akti ya kayarengwa ne ma autorite wa homji wa ikoni wakaendesa mji wa ikoni. Wa ikoni wonsi pia kwa jatoka wakadakori chikaoshifungwa. Hakawa ikoni wonsi pia kwa jaka kinyume na aliswalihi. Waka Wandru wakauruma omji wa ikoni wakakontrol na aliswalihi. Waka Wandru wakaujibiwa ni maendeleo aliswalihi yakauyafanya. Singani kwa jahima pia Mheshimiwa Rais Azali wahuremao. Singani kwa jahima pia wahuremao. Singani kwa jahima pia wahuremao hauka Singani utende ya Burhan Hamidu Singani harumaze voti zare wa juzi. Utende ya Burhan Hamidu juzi harume hambu. C'est-à-dire narke wawihi rambila neze sibuzi. Narke wawihi rigambila neze sibuzi. Umji wa Singani pia kwa kinyume na Azali. Ezajiri pia Singani nelebaya lihundrau wa Singani lelo ranzijana atana lelo atsome zamare wamete wa en quarantaine. Umji wa Singani pia kwa jakata korneze aktizila. Ngabo na mwendendo nyinyi. Na mwendendo nyinyi hifadhi ya taifa inamna mwendao. Haukanga Wandru waloma victim. Ngabo Wandru waloma victim. Na Wandru waduhazi. Waloma victim neze acte barbar. Zende siwao. Na iso katsu jiri siwao. Singani bani gazi jiri siwao. Harume mijia hatu. Ema shababi duwaru ajali ya hemi jia hatu. Warumilwao, watabusi wao, wende siwao. E siasa irenge devant. Enge. Lazima Chabakat Al Internetya rieshele zizendo. Hakaga mjua karigabili ye mjumbi. Rigabili ye mjumbi. Rihisa risinye ze testament. Sisi Chabakat Al Internetya risinye ze testament za hatu rihansi. Si usia wanahangu wabalighi ukarigabili nkodo ya hatu ndasina ele shirika la salsabili rigabili sena sinye ze testament. Shakar na uba nafasi kari na uba nafasi ze anga za hatu zinu ribuliye ensi ya hatu irendwa macheshe irendwa pubel ya hezensi wajebanu warivamie banu. Warivamie banu wadu rifanya izo wanzao. Warirenge shortsoni shua bale wende zao. Kari na uba nafasi. Ngasima impatient. Ya ulinda ze acte régalien. Ze, ani, eske banu kabati ministre d'État. Harme sirkali ya Azali. E ministre d'État. Wa usubuti ya oze. Yanzihe ye expulsion. Ya hema vamana wa hele shirika la salsabili. Kabati e ministre d'État. Parce que ministre d'État de la dimazrengi. Yem huwa hedifany. Ye vamana ha hindi. Yusufu Muhammad Ali Bello. E vamana ha ho hindi. Harmenti. Nasiri rivamilwa ne fondation Katari. Sambia Janiovan. Rivamilwa. Wakomori wa vamilwa e dawula ivamilwa. Karina ujuaridaze. Il faut coûte que coûte. E mavamana wa hele shirika la salsabil wa expulse wa. Yode namna ratsurongo wa usiku ya mzungu fundi wa histoire geo ya jaka usomesa école française ya hima ya dharau ya Comores risom expulse
rimtoa heze hana za hatu yule namna rujotoa le shirika la salsabili batu le shirika la salsabili kaltsonda zalo ngardire ngao haukalla lazimulike la he dawla shema domana wa salsabili ifo watsulwa zenguo wativaziwa hata silipo warohe banu mpala pala eka kweli inu dawla ilona wanru wa ruma hasaya hamajembe eka kweli inunsi isahawa watwani wa hentinu kana ujaudharaula idawla kaina ujaudharaula ibuliye system za mafia zije zinjie harmensi hatu ivamie uwajeni waja wafanya uhazi harmensi inu kana nzori juwe namna wafanya uhazi kabati mjeni ya ladhimu ya jebanu ya jafanye hazi ikawe mkomori ujo shida ya ifanye ngaranzao wajeni wajua fanye ze valeur ajoutée izo sisi tsao wajeni shamjeni ujua huze tomata bati mjeni ujua huze sukari nemgazi nemkomori ujoto huza sukari la kulli hali dawla inunge lazima himendo enkodori sari gabili na bora rigabili mchumbi rigabili mchumbi kobore jei kobomira dabala bahemse mbaba wahele taifa la Comores kobomira lelo hakaze ndongo ngazambao ngazijohamba kaltsina ndongo joshida Spanya kakanaenda mimi tilo jukana nena renge imavamana wasasabili ni watsweze nguo ni wabahise kamkate ishahatu dohamba ripwe jukumu hosoni mwa Mwenyezi Mungu no wa Comores wanu riwaniensi ya hatu riwani lazima riwaniensi ya hatu akensi ya hatu nganzo ivamilwa Comores ya rendo msikini ya dawla rendo maskini tosana salamu hoju ya hanyu ala barakatillah garomba Mwenyezi Mungu mtukufu rujiruna nena nyi hazema ike mauti iliba nafasi li rahamada zingu arjuuna na nanyi marhaba ala barakatillah.